رێز محیەدین عیسۆ ڕێڤەبەرێکی بجیکاریە هەڤبەندیە دار ji bajarê Brêmen mêvanê min e. Rêz ev dema baş be hûn gelekî bi xêr hatin. Gelekî bi xêr Nalîn ji te roj hemû temaşevanên Vodayê. Berê rêjeya Kurdan li bajarê Serêkaniyê çend bû ku niha tu dibêjî kêmtir e ji yek ji sedî jî? Serêkaniyê wek timî ez dibêjim ew Sûriyak biçûk e. Hemû kes tê jiyanê dikin, Kurdin, Erebin, Siryanin, Ermenin, Şerkesin, hemû van kesana di Serêkaniyê di jiyana xwe berdewam dikirin, bi awakî gotu problem di navbera wan de tu carî çê nebûbû. Serêkaniyê hejmara Kurda tê de Serêkaniyê wek bajar hejmara kesê wê dora 50,000 kes bû wek bajar ji bilî gundewarê wê. Serê sedî teqrîben 50-60 ji wan Kurd bûn. Çend taxê wan hebû bi temamî Kurd bûn. Jê pêv Ereb hebûn, Siryan hebûn, Ermen hebûn. Van pêkhatiyan hema di Serêkaniyê di jiyana xwe dikirin. Bêgo tu problem di navbera wan de hebe lê di dema ana de mixabin yani kesê êgo li Serêkaniyê mane hejmara wan pir hindikin û qedexeyê li ser xelkê gokare bin vegerin Serêkaniyê di dema ana de. Kak Muhyiddin, tu dibêjî 15 heta 20 malbatên Kurd li bajêr mane? Belê, ana hejmara kesê li gor di nav destê me de wek kesayetî hejmara wan dora 50 kesî ne, yanî em karin bêjin 15 heya 20 malbatin. Ew malbat ne malbatin bî yani kerem bike gotina xwe temam bike û vê jî bêje li kî dera Serêkaniyê dimînin? Li gundan yan li nava bajêr? Belê ew li nav bajarin lê dora 15 heya 20 malin pîr û kalin. Yani malbat tune ne wek gok yek keçî wî hebin ya xortî wî hebin yan zarokî wî hebin gokare bin herin Serêkaniyê ev tiştekî wisa tune ye. Êgo hene yekî bi temen mezin e emirî wî 70-80 sal e li wê derayê nikarî bû ji Serêkaniyê derketa di mala xwe de rûniştiye. Bes lê wek malbatê Serêkaniyê got bixwazin vegerin kes ji wan venagerin. Heta dema ana li Rojavayê Kurdistanê dora 7 kampa hene. Dora 70,000 kesê Serêkaniyê di divan kampana di jiyanê dikin. Ev kampana heta yekîtiyên navdewletî heta dema ana tu îtiraf bi wan nekirî. Rewşa xelkê pir zehmet e û qedexeyê gokare bê vegerin. Ev kesanê êgomanî jî nikarin ji Serêkaniyê derkevin. û nahêlin yani dergeh girtiyê got xelk karibin vegerin. Wek got em dizanin ana di dema ana de rewşa Rojavayê Kurdistanê wek منطقه برف هي باران هي سرما هي خلق دکونا دنه تو پدیوین جیان لباوان پیدا ناوه لیبلی افکسانا جی نکارن وگرن جبرگو کومن چکدار لو درن حتی انا پروبلم گلکش خلکر چه دکن حتی انا سرکانی وق باجار دک نکتی او بازار سیاسی گو خلقی و وگرن ام دزان پشتی کتنا رژیم سوری رژیم بشار الاسد پر ملت سوری وگریان باجار خو گندو باجار خو وگریان لسرکانی حتی دما انا او کومن چکدار دستی خدانین لسر 5000 مال سرکانیان ین کردا دورا 1.5 ملیون عرض دونم عرض زراعی دستی خدانین سر مال و ملک خلکی و ناهیلن گوان کسانا وگر نهو کرینو فروتنه جی مال و ملک خلکی دکاک محیدین yani tenê bo xwe bikartînin zeviyên Kurdan û malê wan yan jî dikin ser navê xwe û tapo dikin? Her du alî dikin. Yani ew mal û milkê xelkê çi got em bêjin hêla sînaa bin yan mesela erdê zîraî bin yan xaniyê xelkê de bin ew heta dema ana diwan ew ji xwe radikin û dixwin û ew çê dikin bêgo li xwediyê wê vegerin. û tiştê dawî jî çêbû di sala di berê ketina rejîmê û heta piştî ketina rejîmê gotbûn mal û milkê xelkê difroşin hevdû. ناهلن او ناهلن کس وگرن وگو سیاستا آگو تی چیکرن یعنی گوهرتنا آ دیموگرافی منطقه چه دبه
براني بحزاري مالباتين وان شكداران جي ادلب وجي حمصه وجي حمايه هاتنه جي ديرازوري هاتنه سريكانيه تف مالباتي خو وهن مالباتني داعش جو حتى انا سريكاني ايجو بري بارتيشا الاجتماعيه سوري ركار دكرن حتى دما انا اوجي السريكانيه اوجي او السريكانيه مالباتين جيانه كو دكن باشا كاك محيدين او مالباتن عربيين كل السريكانيين مديت العفرينه هجمارك جوان مالباتان دركتن وفقريان باجارين خوا للسريكانيه اف يك جيرو ندايا اف بروسكو خلكي باجارين حلبيه شاميه حمصيه فقرن باجارين خوا جبرگو درگهتنی حتی دما آنا گوید کر وگرن گو وگرن نکارن د روجاوای کردستان د وگرن و نکارن د هلا ترکی د ترکی ناهله گوان خلکانا وگرن باجار خو او کومن چکدار ایگو حتی انا لسریکانی هین يعني باواکی راستی نکتی دست حکومت سوری آدم کی هین حتی دما انا حمزات و عمشات و فان فصائل عسكري ایگو گرداین به ترکی اولو ودران جبوی هوی ناهل وان خلکاناج سریکانیه درکبن چند مالباتن وان وگریان پشتی جی ادلب و جی حمص و حمایه چند مالبات بون هجمارا وان دوراد 12-13 مالابون لگور آگاهیان گیان ما وگریان باجاری خو لیبری بآواکی تهریبی رد ریا ترکی وگریان لی تدرگهتنا نگو وان خلکانا وگر وقدغی لسر وانجی گو وگرن جبو گو ملت سریکانیه ونگرن باشا هون وكا هفبندية دار وبيوندي بحكومتي راكريا بريفابريا خسر راكريا كو كتوبيجي نابراواندا تيكرن بانغا ودا خازيا وتشيا دوزا ما تمي أول جو تمي وقتا قتشي جواتين جو تشي دبن دنافرا مو وريفابريا خو سر دبن يان قاوا اندام فريقا دار جو دچن شامي افدجار سجار دچن شامي بحكومة سوريا تمي ام دبيجن دبيجو اف ملف كوجبرين نچار دبيجو چارا سر بف ودبيجو نبي ملفكي سياسي بتري خو او ملفكي انسانيه لمخابن حتى دما انا حتى ركفتنا ده آدار د مرسلا سريكانيه تد وندايه كس بحثا سريكانيه وغريس بي ناك كس دعوه وغراندنا وان ناك خويا جبرغو ركفتنا كابو دنابرا امريكا وتركي د غوا سريكانيه وغريس بي داغربو ركفتنا كابو ركفتنا سياسي خويا يبنداوي ركفتنا سياسي جو بكه حتى جوفان خلكانا فجرا يعني حتى دما انا بفي ملف سريكانير باواكي سياسي دمشين النب اواكي انساني نانرن جو حتى دما انا لغور جمارة فانكا ساناج سريكانية وغريسبي حتى دما انا دراسة دو حيشتي حزار كسينة حمو كوچبرن دناف باجارا دل لكامبا بيديفين جياني لباوان تنايه نكارن جيانا خدر باس من وقدغي لسروان جو فقر اف مجارا هاني لباوان نجيكي نتشتكي جرنج بيتري خوا دخوازن جو تشتني سياسي درباسكن وتيكه بازار سياسي اما لغور نبينا ما دبيجو اف ملف نكف بازار سياسي دبيجو ملفكي انساني به جو خلق كاربن فقرن ومالو ملكي خو فقرين واف موضوع كوچبرين نشار تكف عدالة انتقالي جو جزء جيب اف حفت صال بلتي سريكانية دوري باجاري خوية دبيجو اف كسانا تعويض بفه دبيجو عرضو ملكو مالي خلقيه فقر جوار دبيجو فان كسانا ايجو دهندوري سريكاني او ملتي غريب دبيجو جي دركفه وخلق فقرن جيانك نورمال لباجاري خو وكوان وك هموم ملتي سوري وكاربن فقرن باجاري خو أزجلك سباسياتت كمبرز محي الدين عيسو رفابري جيب جيكاري هبنديا دارج بريمن تو ميفاني من